Ka Henyo Trap Youth Council HYC West Khasi Hill District hapo kajingelam usamla lumlang khars imli President menta kasi ka pupratrik unailur kilalej banya kendo ya Deputy Commissioner ka West Khasi Hill District usahab Garot LSN Dikes ban penpau hau ya kajing ngodiau baka bor sarkar ka pha ban pen kuchnang hapa yo nongston wa nan ba bat ki wei hapo West Khasi Hills District ba ka Swachh Hata Hai Siva Garbage Free India ha ka Shitarik Urisau 8,000 apulai ka badeiru kasngi ublay ka seng kalapan pau baka West Khasi Hill District ni ka jilla Meghalaya ka dei ka jilla ka babuon ki Kristan kam dei ka state Hindu ne RSS kumta ka seng kalar kerpad ya udisi ban penbet no ha ka Arterik Urisau ka badai ka sngikha Mahatma Gandhi na marki pajba ka West Khasi Hills ki persya ya ka ne ka jingpur kuchnang ha ka si ublay wat ki bri sarkar ki diaw na markumno kintrei ha ka si ublay bat na kalyang udisi uloong baka dei ka kam ka sarkar India kumta kat kum ka jingptha ha banbut henrei kampan bor ya nuru laya kishnong ni ki pajba wat ya kinong trei sarkar ha katei ka singi ublay kaseng ka kintu yi ki pajba ya menta baka hap ha ka singi ublay ngin om ya trei lang ngin om penpau ya ka jingburom ya ka bharat ngin penpau ya ka burom sha ublay ong ka kerwo na kaseng HYC West Khasi Hills District. Tanah kalian jongi ke HYC West Khasi Hills District. Harin kecing ud jongi pai yang West Khasi Hills District hantam kecing super syak. Ya kecing berkucnong kecing bala ai order dengan bau DC ke ba lengba ke Swachh Hai Siva Garbage Free India ke belong ke Shitarik Risau arja apply hasni play te ngimla hibanen baka West Khasi Hills District kamdei ka jela jongki Hindu kamdei ka jela jongki RSS ndai ka jela Kristen kumta ni snothu ya kata kecing so persyak jeng pajpa jong West Khasi Hills District banten kuchnong haka ni kasni ka balong kasni play haka ni si play banwan te naklian jengi kaseng mari satu om tang di pajak yang West Khasi Hills District dari buat kinong tray kam sarkaru kide kinong tray jadi balang di fair balang Kristen kasih ublay kade si ba pen kentang ngi Kristen kumta ni snodai ban ai ke city ban so persya halo kani ban nakliang jung DC hadin bangi laikren bangi nakliang sangi kerpat ban sangi dari ni penta wa de presai ngi wong bakani kade dengan bagas sarkar India kepala wanra e ni ke penta kepala pak yang ni pentah ngima ban lagi bah ketika sentra subjek om kasih subjek kumta nak yang jong udisi uang bah unsa budin ya kan unsa oi ula pak ya ki siti nam ta kan ni ban lek ya kan ni rewat kataru uklem penbor namar ketika rukom ke departemen kam hapan ngap i bom halot rewat kataru nak yang udisi lo kan sai pakam don ke jing penbor la ketika no tre sarkar ni pajak bah lada kimi haka te kasngi namar ka te kasngi ublay di siru sungtu bahaya ka ni betah kum namar mau uru de Kristen tin nakliang jongi kaseng ngi ngode ban kerpat lang ya ki pajba ba wada ka de ka benta jong sarkar ngim de ban esno ti ka ni namar ba ka de ka benta jongi Kristen bang isno persya ya ka ni ta kum ka dak ru ba amdai ru bangin long nyang ku ngu kat ba ka ong ka sarkar India ban lek kum ta ngin lek kum ta namar ba ngi sungtu ba ka sarkar India ka laya ong borok tak sarkar Bharat ka ya lek hikat balak ban nyon yang Kristen te kum ki pajak Kristen ngin ya lek persya ya kan ngin so persya ban nginom ya trelang ya kan ke ai bodisi gula penmi khamtam ki snong apo jako West Khasi District nginget ba ngin ai jeng trelang nang ba ka burom jong bleikan pau om ka burom jong ka sarkar Bharat kan ba